I ćao svima, ovo je prva epizoda tutoriala. Danas ću vam pokazati kako skinuti mod i krenu kucite ski, da. I naći ćete. Ali za Minecraft ću vam pokažem mod. Evo ga. Evo ako ski da samo kucite i ovdje ovako ću vam pokažem. Tecite to ovdje. Ne znam šta je sad, evo ga. Primjer, evo sad ću mi Lucki. Evo ovdje kucite Lucki, Block. I to je to, enter, naprimjer. Evo za blok laki, ću vam pokažem. A vi ovdje birate verzije koja hoćete, ali ja ću se 1.8, to je najnovija. I ovdje možete pogledati video, sad ću vam pokažem na ovo video. Ovdje imate video u tim laki blokovima, vidite da je samo došla od... Pisnite ovdje da piše došla od Here X. Tu pisate, no sad čekajte. Skip ads, preskoči reklamu, možda vam, evo ovdje ćemo pokažem, meni na -10 pa će meni ovdje dole, i to ovdje run, a vama će ovdje ima jedan sred, evo ovdje instant, sad malo sačekate, idete instant i yes, instant load mode files, evo ga, i skinutno mod, kad vam se skine idete Minecraft, samo sačekajte. Ajde, ovdje ću filmsku dolu pjesu. Ovdje, vidite, idete dole i pronaći ćete ovako. Piše 1.8 for. Možete nakon forge, ko zna. I sad kad idete ovako ovdje, čekajte, to su cita, pack, samo sačekajte 5 minuta, sad će ovako malo drugačije da pokaže, a ovako će treba da vam da izgleda, trenutno skinete mod, a ovako ćete 3, 0, 7, 5, laki blok, jedini mod. Sad dok vam se učite, morate malo sačekate. Više, evo, ovo je moja samo tekstura. Evo, bit će ovdje mod aktiv. Idete ovdje World 3, ne pojem šta je to. Veze. Yes. Yes. Loading. Ali sam je tu stavio modove, izvinite za što. Ja sam tu stavio modove, kao moj park dinosaurus, tako sam nešto napravio. Vidite. I sad su tu, zanima su tu kao, izvinite, to da na primjer, taj mod koji ste skinuli, loot, evo, dobili ste. Lucky block, lucky block, vidite. Skinuli smo mod. Da, to je bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao! Da, lajkujte, šerujte i komentaršite. Ćao! Ćao!